Haga Ialehkai ICC Women Cricket World Cup semi-final hapenga India Persia ke Australia. Haba pai syakre ke Ialehkai ke Australia kala job ya ketos bad kala jet bantin nengkong. Haga palitit jongka Australia ki Thei jongka kilala abnile kai bha haga ba kilala ban kamai hadu live spa live prarons bad ka target nak benta ke India kalong hadu live spa live kandai rons nagi sun peu overs haba pai pat syaga palitit jongka ri India wala ka target kala khambun Henry ki Thei jongka India iklam du jingkerman haga ba kilala ban kamai hadu live spa south peu rons nagi south peu pra point lai overs bad kilala ban pelim ya ki Thei Ialehkai ke Australia kabadai kala adu nyau sin da sun weekend bad haga ngi Ialehkai ke Jemima Rodriguez kalala ban Ialehkai bha haga ba kalala ban kamai adu shispa art nyauron bad Arab ya ke India ban Korea ke nam job baleng bang ngi job ke India kali ban Rung sya ke final bad gane ke deru ka sin ka balai nak benta ki Thei Ialehkai cricket kari India ban poi sya ke final bad ke Ialehkai final kan long haprenga India Persia ke South Africa ka ban Ialehkai ha ka sniu play kata ha ka arterik benai ban wan Haga Ialehkai Super Cup hapering ke Bengaluru Persia ke Mohammedan haga ngi Ialehkai ke Bengaluru kala khor ke nam job hadin bakalala ban pelim ya ke Mohammedan da Arlanot Hagoi pat ke Ialehkai hapering ke Rajasthan FC Persia ya ke Kerala Blaster apa pai syak ngi Ialehkai ke Kerala Blaster kala khor ke nam job hadin bakalala ban pelim ya ke Rajasthan da Shikul Lanot Haga Ialehkai League 1 hapering ke Marseille Persia ya ke Angers Haga ngi Ialehkai baru artli ki Kynhun ki khai da mar argol hadu bokod ke Ialehkai Haga Ialehkai MLS playoff hapring ke LAFC Persia ke Austin haba phai syak ngi Ialehkai ke Kynhun Ialehkai Johnson ke LAFC kala khur ga nam job adin bagalala abat pelim ya ke Austin da arl kawai